Demon Slayer, prva epizoda. Kaj je že nova sezona zunaj? Best fantasy, guys, best fantasy. Mislim, best animation. According to Crunchyroll. Best fantasy. Ta bo spet pobral best comedy, best... Pač vse bo pobral. Ja, jaz običajno čakam, da pride vse ven, pač ne gledam nikoli. Tu pa se splača vse prvo epizodo pogledati, ker te bo res tisto na višji level spravilo, da uro pa pol, take fantastične animacije. Mislim, samo 15 minut ali 5 minut ali koliko pač traja, da se demoni zberajo in vsaka scena je tako. Ampak opening scene je bil res fenomenalen. Ampak to je tretja sezona, tako da bi prej mogla pogledati prvo in drugo sezono, tako da ti... Ne, sem gledala, ja. Ha, si? Ja, no toliko pa nisem. Torej nisi normi. Ne, mango sem Zdaj se ne mere mango, da sem anime. To je res, ja. Pri Kimetsu no Yaiba res. Kimetsu no Yaiba res. Kimetsu no Yaiba je to edini način. Se zbrali skupaj, pa ko je kamera dobesedno flashala, pa se uničvala, ker so tako powerful, da jih niti ne moreš ujeti. Ufotable spet... Pride of Japan, jaz temu pravim Pride of Japan, ker to je najvišji level animacije. Kar gledam in berem je Spike's Family. Spy Family. Screw you guys, Spike's Family. Vedno imamo to debato. In vedno bomo imeli. X je silent. Vidiš, ona je zdaj rekla. Spike's Family, ne? X je silent. Tisto, kar je najbolj naravno Spike's Family. Jaz ne znam angleško, sem Italijan. Ne, se je super, prav si rekla, pravilno znaš. Tako je pravilno. Res, da je X je kao krat, plus ali neki. Oni X uporabljajo posebej v mangah, zato da napišejo presledek, naprimer. Kaki presledek, to je X. Seveda, Marko, seveda. Presledek je presledek. Ne, kot neka umetelna enota, umetelna celica, veš, da boljš zgleda, napišeš samo Spy Family, ampak daš neke X vmes, izgleda potem bolj. Mislim, Marko, ko imaš tekst v mangi, ti vidiš X-e. Na mesto presledkov. Ne, to je checkmate. Ampak to se samo v naslovih uporablja, tako kot Hunter. Mislim, a vidiš pri drugih mangah na mesto presledkov X-e? Ne pravim, da ta način umetelnega izdelovanja titlov uporabljajo vsi, je pa precedent. Ok, guys, to bomo spet zašli tu noter. Gremo naprej, sezona je sezona, gremo se v sezoni meni, to je to. You have to accept your wrong. Farmland saga se nadaljuje, cool še vedno, ampak moramo zdaj reči Slice of Life. Dva taka svetovna Slice of Life. Skip to Loafer. Točno tak. En tak. Mislim, jaz sem samo eno epizodo gledal, tako da boš ti morda mogoče več znal povedati. Pač ful je tako nežno, tako objame, te taki nice hug, kjer doživiš anime, da je res... Pa ko smo že glih